Oke, kegiatan dina kia adalah ayap-ayap lur. Oke, ayap-ayap dingin lur. Men kok papan sebaran ora kayak bang suket lur. Bingung ora stok semprot taman udan wae lur. Jadi kita ayap-ayap dulu lur. Di ayap-ayap. Oke, suket-suket iki jen. Gua ora kayak tukul lur. Tukul lem banget terus lemune ora ya. Wangi ngeri kayak lur apa kayak jenane digulani istilahnya gawe petakannya kepenak ayo gue lur. Oke jadi gule kayak kok gampang gule apa jenenge petakan kayak nah ngotak gawe ngamengan men mandan rapih lah oke lur ya lur, ke aktivitas ketina lur. Oke pada langkah sih nang sawah.